čim ustane devetogodišnji Amer spreman je za akciju. Topla jakna, čizme i dobra volja su tu, baš svako jutro. Ljeti, zimi, po kiši ili snijegu, ovaj dječak ne propušta priliku da se pobrine za životinje koje je sam kupio. Brine o njihovoj ishrani. Imam 24 ovaca, slušaju me, jedan me ne sluša, hoće da udari. Imam jednog psa, imam 2 krave i telku, 24 ovaca, 2 koze. Imam mačka koji se zove Brka. Uvijek neko kad mi ovako da ili marku ili 10, uvijek to ja stavim u kasu, ne trošim. Kupim sebi jedno janje za 50 maraka. Pokosimo u njevi travu, onda 3. dan prevrnemo i onda na kamare i sadijemo i onda sutradan da vučemo i onda im polažimo. Ovaj mali farmer je odbacio igračke i prati ostvarenje svog poslovnog plana. Nisam ja više mali za igračke, sad skupljam ovce, ne igram se sa igračkama, bavim se tim i kad porastem, ako Bog da, držat ću ovce. Onda ću ih čuvati, šišati, praviti torove, praviti veliku farmu, kupovati traktore, priključke, roditi posla i tako. Teška materijalna situacija je naučila devetogodišnjeg dječaka skromnosti kao i odgovornosti prema sebi i drugima. Kako i zašto je zapravo dječak odlučio da na ovaj način uloži novac koji je dobijao za igračke i slatkiše, objasnili su nam njegovi roditelji. On ponese i u školu sebi da kupi sendvič, a ja njima ako dam 2 marke, on će vratiti pola marke, on to neće sve potrošiti. On je pomolio iz sobe, istresao novac na sto. Bilo mu je negdje oko 300 maraka. I on kaže, znate šta sam ja, kaže, babo i mama riješio sa ovim svojim novcem. Odakle je toliki novac, kaže, sve što mi je neko dao, bajramluke, neko mi da marku da kupim čokoladu, ovako ja sam to skupljio, on je to skupljio i sklanjao sve. I kaže, ja sam sanjao sinoć, pošto vi nemate nikakva primanja, teško živite, borite se, da nas izvedete na pravi put, ja sam usnio da ću biti najveći farmer ovaca u Pobuđu i kaže da ću tako da vas izdržavam ja. I ovim putem savjetujem mnogu djecu da se posvete nečemu, a ne telefonima, ne internetu toliko. Opisao bi ga kao jednog vrijednog, malog, ali velikog čovjeka, uspješnog čovjeka koji misli na budućnost. Dječački san polako postaje stvarnost. Za godinu dana Amer je kupio 24 jagnjeta, a želja mu je da do sljedeće godine udvostruči broj, ali i da postane najveći farmer u Bosni i Hercegovini.